Emorimor papiteso. Awuyantena nesabeit sande pole moloto da jekin konye abuko giri ajekin to mawuriantena rabani kem Gabriel Poloto nesetacha unitibore ijekin ila polonike moloto egira jekin to mawuriantena abungeso temabe ishala mkitingesi ne somai papa chogu konye dodo etegea ngesi ai tuka umisho ama ija sapolo katekiri anu ikamu tosi epole beitora tekeralo stingaren kwapo abu papa Agustino lem kolosuban olo nyaone abu dongesi tojo kebe e mamunete nwe e ina ngesi awurianete ngene nara erenga berengesi kada ke timulo dukwani daral so ofisi e tukuna umisho kerane ja sapolo katekiri Vicar General wa Tulik Father Robert Chogu anyara untauriantenyin ne ajaiki na Bishop Siare Lue Yengunak Dr. Charles Bando Baikole Bitu ka Dr. Nikonema Sokile lo Bukede Ido Kaneko Soroti Gwekinte Father Wazuwazi Ongerenyi Bishop Lua Tulika lo Amamei Arayalo skintebe ay morolo tupitono ese uno Emorimor lo yarete kada itacha untor Christine Helena mong na puru naray raban na tukotokana Kongono mam itolo stere Aseo ejo ebunio ay temonokin keda apukoro nejasi engare no kerelu atekeri akiro tatie na yare ebeiti e cabinet loka ichu ainaki e kansulo ikirora lu aiboisho nu ebeitor Aseo asea akiro to ne tupakini na ibunikini ebuni e kansulo loka ichu ai napinap ai bwaikini nu tupitono Anyo na doketa itadope tonine tupakini ido elosete akirono ajaikini omamei aswamu etitio era aswam kada pukoro tetere atekerkere ebuni ajaikini tomaurianetengin na itemonokino konyo Poloto nesketarede amameti atukotongin nepeka pedor na nyarar emoloto lo recha person lo ekansulo ngesi yao nite naete ekiriga swam so soman le ekansulo ngese kirigi mame pedo tare to kile raun kwane ekirigi alo stene ya lua ya unitenge ina tengesa soma engitare be bakasi besa hiyo dodo minisi de kinetenge be genjo na soma ne kose isomano kano ngesida akari ejauri ngesida abunera ya une ke reporter neja si ekreje kansulo la polo katekiri alimokini be na esese nga somi kariare lo atuburosi abuenge somano kano bia ibwesi ingara kinete nga itoluri kini bono kano ayana peta ngese ja atari ekirigi narai anya naran lo atukotoko ngesi ekansulo lo atekiri kapa buya chia pasone gira kenabe eringa berengesi ota ayener kada polo katekiri ebundo kwa ne kirigi de lopeto soda mike ndo kwa na echiama le kansulo lo idarare kwa Emorimor ebe apote tolo toto kwana kwa ekesa hii kirigi Agustino Kruto mare nesaumo kitino ekobalebe adauntemolo to achamu na jekin to mauriantengen na siguro ka kesi de kansulara ide bere mi kita kesa swami balabe opportunara still nyemulu mo ebo mo simo akiro kansu achaba ka rema mene se problem yes keso kansu no mere so enerata so nous sommes des kesi bere ko pa na ko le teyawa emera akiro metu pitosa kesi lo ichi ara right to kesi de kesi lo ara ba mina tearo ara ma machi akira ara ina mengirani etino do hapo na ra mkase tewa kesi kwenye de je hapa damu de hapa ara kesi ara
Rabano Councilor John Francis Okuma nesanyara urianete na Councilor ICUKanu uniet erasiare olapalo yido etachauniti opoloto ibore ejara urianete nyin ijauna urianet kwapo ijeni aibe apoto atwakiasi elokaibu ses papa Emorimor Agustino lemkolo suban ejaituch oinono alo enosite sopiten ebe kansulo ibono kini angini apara na diopete olapiuni angini karu lole karulo ejauni aibo ikina na soditi okaru alo arei apolokebe anaiuni atola polo miet lailo ofisin lo anteker enosite sopiten na enyara uturi eraban ejakaiti John Francis Okuma mundu erai kansela sikere webo ikitosi district na kaisara lo kanteso Kenya kada teso Uganda ajauni ai nyabuka kroni topolo eta tekere inerasnan kidarota ni muto kosi eta chaunti Okuma ebe mamun we reporter lo isiara kinta ebe abu Emorimor itogo unte kansulo ara sinu abe mame onga jeni no ebalwango so ena kitinginongo agugum na ebalebe mamu we kansulo itibwa onetai ishomo je balwango era ngole balwa lo wadika kentai kama nara kere itonelo ka tukototo mo districta so irere joto maina petanu constitution work etungangulu lo epolo kintosi ichuo districta enyara odo kesebe ex officials so ara iwadika we balwa lo kama nara nepepekede itungana na mno biwadika kini itungana ningine balwa ngo oso di bobo eiponelo ebe itori boroti aiswa ma mtumbe mame so matai ejoko na ara na soditi yejao na atunus na jai abeta peski na atunus ngini tomo kansulo akonye nenu ka kansela na kere oso dita jene be jai ibore ni konine na yare kini ebalu angolieteo mama jeni ara jana tilo iwadi ka elo petengese jene be ani ba pedore jato to kede kangis lo iwadi ka ne balu ai tigwo ne kansulo no mamu yese se onit na ara kansela silu erailu Aseo district so akepole be ikona kini ya ija unuskera right go ne council no mamujo is onate so iboro kwate amun aenakto songo ai mowarit akrono ebalo angol lolo ne sageu na tari councilors akwata kaisara no kanya jai ripi soroti ngarene na uriante keche na ebeta je kini moi auriante da na tema ikirigebe mamnese jeni Godfrey Ojore TV East Soroti.